Pred upis svoje dece u škole, većina roditelja strepi da li će ona uspeti da polože prijemni, odnosno da li su se na adekvatan način spremila. Roditelji dece sa autizmom, a verovatno i roditelji dece sa drugačijim smetanjama, osim ovog problema, pred prijemni se često suočavaju i sa problemima druge vrste koji najčešće počivaju na zakonskim osnovama. Magistar Srđan Veselinović je nastavnik istorije i otac 16-godišnjeg dečaka sa autizmom koji je talentovan za slikanje i želeo je da upiše umetničku školu. Šta ga je sprečilo? O tome ćemo danas razgovarati u popodnevu. Naš gost pre svega je otac dečaka, Srđan Veselinović. Najpre dobar dan i zvanično i dobrodošli na televiziju Bela Mi. Doktor Miodrag Stanković je dečiji psihijatar, također naš gost. Dobar dan i vama. Dobar dan. Srđane, da krenemo od početka da bi gledaoci razumeli gde je nastao problem. Kao što sam rekla, vaš sin, 16-godišnji dečak, talentovan je za slikanje i želeo je da upiše umetničku školu. Zakonske odredbe, međutim, su malo zakomplikovale ovaj proces. Šta se tačno dogodilo? Mihajlo je pre svega dečak koji voli da crta i koji je talentovan za projektovanje i crtanje na računaru, pre svega u 3D tehnici, što ovako je specifično. Sa druge strane, zakon ne predviđa ništa. To je problem i što zbunjuje ljude, pa i osoblje koje radi na ovom problemu i uopšte oko upisa, ljudi iz školske uprave. Zakon, kažem, ne predviđa ništa vezano za decu sa posebnim potrebama. Problem nastaje jer po nekom defaultu, po nekom pravilu, deca sa posebnim potrebama automatski upisuju srednje škole, samo treba da se napiše želja u koju školu hoće dete da ide i po tom automatizmu se vladaju svi roditelji dete sa posebnim potrebama, jer kakav god uspeh ostvarili na ispitu iz male mature, to je nebitno, bitna je samo lista želja gde je šta je napisao otac, majka, to jest roditelji, ili dete, koja je želja deteta. Isti je slučaj i sa nama, verujem i sa drugim roditeljima, da smo mi po nekom tom automatizmu, misleći da prosto samo je dovoljno napisati želju u onoj listi, naišli na jedan problem da specijalne škole, tačnije umetničke škole, umetnička, muzička, gimnazije koje imaju ona specijalna odeljenja, imaju svoj prijemni nevezano sa malom maturom. Što će reći da deca trebaju i malu maturu i ovaj prijemni da polažu. Da razjasnimo, evo za one koji možda nemaju decu sada tog uzrasta, stvari su se promenile. Prijemni nije potreban, znači, u ovom trenutku za druge škole, nakon maturskih... Tako je. Znači, bilo koju gimnaziju, srednju, tehničku, nebitno koju god školu da želi da upiše dete ili njegovi roditelji, ne treba prijemni, dovoljno je samo izaći na malu maturu. Tu sad nastaje problem, ljudi su prosto zbunjeni. Ako se za malu maturu radi poseban ispit za decu sa posebnim potrebama i ako se roditelji pripremaju za taj poseban ispit, onda po toj nekoj logici očekuju da ili dete bude primljeno u nekoj od škola navedenih, željenih, ili da bude organizovan isti takav prijemni za svoje dete. Kakav tačno? Pa prijemni koji je usklađen sa mogućnostima njihove dece. Pošto deca rade po takozvanom IOP-u, inkluzivnom obrazovnom programu, mala matura za osnovce koji rade po IOP-u je takođe po IOP-u, znači dok sva deca tipična rade u jednoj prostoriji, kako izgleda klasična mala matura, dotle deca koje rade po IOP programu rade u posebnoj prostoriji, po posebnim uslovima, što se očekuje, znači da bi trebalo tako da bude i prilikom upisa ovih umetničkih škola, to je specijalnih škola. Međutim, nije tako. Zakon predviđa da ove škole imaju svoj poseban prijemni i tu nastaje onda problem, jer roditelji s pravom pitaju a kakav je to prijemni treba da polaže moje dete, da li je usklađen sa mogućnostima, sposobnostima naše dece ili nije. Tu nastaje problem, jer
kao što rekao na početku, zakon ne predviđa ništa konkretno. Da, doktore, u ovaj trenutak da uključimo i vas. Da li u ovom slučaju je potreban, dakle, drugačiji prilagođen prijemni ispit, odnosno procedura za upis? Da, znate što, sad nailazi jedna generacija dece koju sam ja pratio od svog nekog početka karijere, specijalističke karijere i definitivno poznajem većinu dece koja će sada biti kandidati za upis u srednje škole i ovo je sada period kada se mi intenzivno i konsultujemo šta i kako dalje. I cilj, u stvari, i programa koji smo započeli ove godine, ne znam da li ste vi upoznati, marta meseca je bio jedan veliki simpozijum u Nišu, došli su ljudi za autizam Spikse, došlo 600 gostiju je bilo i mi smo u stvari napravili jedan uvod u razvoj smernica o tome kako se baviti decom sa autizmom od dijagnostike pa do inkluzivnog obrazovanja i u stvari mi time želimo da obuhvatimo prava dece sa posebnim potrebama, u tom smislu da oni imaju pravo da žive, pravo da žive sa svojim roditeljima i pravo da se obrazuju. I u ovoj konkretnoj situaciji mi ne prolazimo ništa što već nisu prošle i druge zemlje koje su se bavile pomaganjem porodicama i deci sa autizmom. Mi samo trebamo da primenimo zdrave i dobra iskustva i da jednostavno toj deci koje imaju mogućnosti, koje mogu da se školuju, koje izražavaju motivaciju za školovanje, znači treba samo preuzeti dobre modele, a inkluzija u stvari jeste to. To je da se škola uz pomoć svojih stručnih timova prilagodi sposobnostima dece. Deca koje imaju autizam ne mogu da se, pre svega ne mogu socijalno i komunikacijski da se prilagode onim očekivanjima koje rigidni školski programi traže. Ali ako bi se škola prilagodila njihovim sposobnostima i taj program, odnosno zahtevi, budu prilagođeni, onda deca sa autizmom mogu lako i jednostavno da se uklope u ono što pokriva njihove talente. Jasno. Uglavnom govorimo, kada govorimo i o autizmu, o nekim drugim smetnjama, šta oni ne mogu. Šta mogu deca sa autizmom? Čini mi se da nekada i oni koji donose odluke nisu svesni, dakle, koji deo je zapravo ograničavajući, a šta u stvari ova deca sve mogu. Pa ako imamo dovoljno vremena, ja bih vam samo neke podatke iz velikog istraživanja koje smo mi napravili izneo, da vidite od samog početka sa čime se suočavaju roditelji dece sa autizmom i deca sa autizmom. Obuhvatilo je Niš istraživanje, izvinite samo da... Obuhvatilo je Srbiju. Srbiju celo. S tim da su najveći broj uzoraka bio iz Niša i iz Beograda i mi smo napravili na nacionalnom nivou istraživanje koje ćemo objaviti u svetskim časopisima i koje će u stvari biti jedno od istraživanja koje su sprovedeni u različitim zemljama baš zbog toga da bismo mi razumeli koje su potrebe dece i roditelja ovde. To ne znači da su u drugoj državi iste potrebe. I hoću da vam kažem da vaše pitanje je bilo šta deca mogu. Deca sa autizmom, 1%, 5 do 15%, čak i 20% dece su visoko funkcionalne. Mislim da čak i taj broj procenat i veći, to sve zavisi od istraživanja. To znači da ta funkcionalnost omogućava da oni savladavaju različite zahteve koji se stavljaju pred decu koje imaju uobičajen razvoj. Problem autizma je problem socijalne komunikacije. Znači, to nije bolest, nego stanje koje mi definišemo kada znamo da dete ili osoba ima problem u razumevanju socijalnih očekivanja. Znači, od toga da treba da uspostavi kontakt očima, od toga da treba da priđe, načina na koji se obraća, upotrebe govora, onda ponašanje koje obično bude ponavljajuće, nefleksibilno, ali to ne znači da ta deca nemaju sposobnosti intelektualne i specifične. Mogu da imaju čak genijalne sposobnosti, odnosno usko specifične i da budu savršeni u nekim posebnim zanimanjima i da ispoljavaju posebne talente. Ja i Mihaila pratim poprilično dugo, od njegove čak mislim 3. godine, tako da je on pokazivao od uvek specifičan talent za određene, upravo za grafiku,
ali ne i talenat za socijalne odnose. On i dalje ima veliki problema u tome da se obrati na socijalni način i da razume šta se od njega očekuje. Zbog toga nam je, Srđana, izvinite što upadam, i značajno, dakle, to što smo danas kontaktirali načelnika školske uprave u Nišu, gospodina Dragana Geja, koji je rekao da će opštinska upisna komisija poslati zvaničan zahtev Republičkoj upisnoj komisiji i zahtevati da se u avgustu omogući ponovno polaganje prijemnog, nažalost klasičnog prijemnog, dakle, onog koji je trebalo da polaže, dakle, i pre nekoliko dana. Da li vam sada takva situacija donekle olakšava ovaj problem, mada je naš cilj danas da ukažemo ne samo na ovaj problem, već verovatno i na brojne druge i slične koji se dešavaju? Pa ja se pre svega zahvaljujem školskoj upravi Niškoj na predusretljivosti i na želji da pomogne u ovom problemu. Ne sumnjam u njihove dobre namere i ne sumnjam da će pomoći u svemu ovome, jer onda dolazimo do druge stvari jako bitne vezano za moje dete, a i sličnu decu. Najpre treba rešiti problem šta nadalje sa ovim upisom i kako to nadalje organizovati, jer koliko sam razumeo, mi smo uglavnom prvi slučajevi bili u mnogo tome, u mnogo šta. Krčili smo put drugoj deci, drugim roditeljima, evo sad i u ovom, da tako kažem, problemu. Treba videti, treba napraviti plan šta nadalje. Sledeće godine, kako sa tim? Možda dođe dete koje je talentovano u matematici, u fizici, u muziciranju, nebitno. Uglavnom, kako za takvo dete organizovati prijemni i biti spremno biti spremni, znači i škola i ministarstvo, da će neko dete možda ipak doći kod njih, da će se pojaviti dete sa nekim specifičnim sposobnostima, eto, kao što je, recimo, moje dete. Što se tiče upisa i daljeg, dolazimo do one bitne stvari. Mi ćemo za par godina imati veliki broj osoba sa autizmom, pa i sa sličnim problemima, koji će biti punoletni, koji će izaći iz sistema obrazovanja i, da tako kažem, nažalost biti nesposobni za koliko toliko samostalni život. Tu je sada problem. Tu sad treba država da prepozna problem i da napravi strategiju šta sa takvom decom koje su sada još uvek deca i još uvek ima ko brine o njima, a šta ćemo sutra dan kad postanu ljudi. Na tome treba raditi. Zato treba mom detetu omogućiti upis bez ikakvih barijera. Evidentno je da postoji talent. I evidentno je ne samo da može tim talentom sutradan sebe da izdržava, nego da bude koristan član zajednice, da u mnogome doprinese našoj zajednici. Jer činjenica je da su ovakva deca, da imaju izražene sposobnosti, kako i doktor kaže, i da u toj nekoj sferi u kojoj su oni, da kažemo, majstori, u kojoj se snalaze, da budu mnogo iznad drugih vezano za tu struku. Zato sada treba pomoći najpre njemu, da se on usavršava u tom svom talentu, da sutradan može da bude samostalan čovek ili makar da doprinosi svojoj porodici i u izdržavanju, da doprinosi državi, jer samim tim on smanjuje opterećenje ovoj našoj državi i društvu, jer nije više na budžetu, jer sam privređuje. Ne mora socijala da se izdvaja za njega. On nije jedini. Koliko takve dece imamo? Zato treba raditi, smisliti dobar plan kako ćemo sada sa svom decom, a ne završimo osnovno obrazovanje i ćao. Posle nek se snalaze roditelji i primaće neku socijalnu pomoć. Tu treba dobro da razmisli država šta će sa tom decom. Postavljam i kada dođete do tog šaltera ili bilo šta što predstavlja osobu koja radi za određenu instituciju, da dosta treba sami da izučavate i zakone i propise, da tražite gde se može proći kroz ovu birokratiju. Prekinula sam vas malo pre, izvinjavam se, i upravo i to moje pitanje. Istraživanje je, dakle, rađeno o problemima sa kojima se roditelji suočavaju. Da li možemo da nabrojimo neke najčešće
najčešće, najznačajnije, sa čime se sve oni suočavaju i gde nema za vrlo kratko, znači roditelji otprilike sa 2 godine i pred 2. godine deteta primećuju neuobičajnosti u razvoju deteta. Dijagnozu autizma dobijaju u proseku sa 3,5 godine. Znači, otprilike 1,5 godine dana, pa čak i 2 godine se čeka prvo da se zaista suočimo sa tim da dete ima razvojne smetnje. A iz svetskih nekih iskustava moguće je stabilno postaviti dijagnozu sa 2 godine. To se sada zna. Ono što roditelji primećuju u najvećem procentu jesu u stvari i glavni problemi koji se tiču autizma. To je u skoro 80% slučajeva, za sve ovo što ću vam reći, roditelji primećuju da dete ne ostvaruje normalan, očekivani kontakt očima, da ima ponašanje koje ostaje utisak kao da ne razume šta se od njega očekuje, da ne pokazuje uobičajene sklonosti prema igri, da ima neobične gestove i pokrete koji nisu uobičajeni za uzrast deteta. Tako da većina roditelja u stvari je na vreme daje signale šta sa njihovim detetom. Ali šta su problemi? To što ste naveli su simptomi, ali tako i kako prepoznati? Problemi su nepostojanje svesnosti o tome šta tačno autizam predstavlja. Nedovoljan broj edukovanih ljudi koji će se osloboditi ranijih stavova da je autizam retko stanje, jer mi imamo povećanje od 600% za proteklu deceniju, tako da to više nije retko stanje, nego to je naša realnost i veoma čest uzrok dolaska kod psihologa, dečijeg psihijatra i tako dalje. I trebalo bi mnogo veća mreža ljudi da bude osposobljena da razume šta je to stvarno autizam, jer lekari jesu formalno neko ko postavlja dijagnozu, ali dečijih psihijatra ima na 1 na 80.000 dece. To nije moguće ostvariti da svako dete dođe. Ako znamo da 20% dece ima neki mentalni problem, znači nije moguće očekivati, nije realno očekivati na ovoliki broj dečijih psihijatara da toliki broj dece dođe. Znači potrebna je veća mreža ljudi koja je dobro informisana. A evo, roditelji se u najvećem broju slučajeva informišu preko interneta. Jedan dobar deo roditelja se informiše od drugih roditelja, a od lekara, od pedijatara ili stručnjaka tek 38% roditelja je dobilo adekvatne i potpune informacije. Postoji li u Nišu adresa koje se oni mogu obratiti, da to nije lekar u smislu da je udruženje, dakle da je savjetovalište gde mogu da pitaju da... Pa naravno, znate što, to je smisao inkluzije. Evo, mi po podacima koji smo dobili, u inkluziju je uključeno samo 38% dece, a asistenta ima 8,5% u Beogradu i u Nišu. I sad, da li postoji neka adresa? Naravno, adresa su sve škole, obdaništa i svi ljudi koji su u kontaktu sa decom, to znači pedijatri, postoje obavezni pregledi periodični i postoje razvojne savjetovališta gde bi u stvari trebalo da budu prvi signali gde ne treba napraviti screening, videti, proceniti da li dete zaslužuje dodatne preglede i jednostavno pratiti dete ili ga usmeriti tamo gde bi mogli da dobiju dijagnozu, odnosno dijagnoza, kad kažem dijagnoza, to znači jednu dobru i iscrpnu informaciju o tome na koji način treba rano intervenisati. Nekad rane intervencije podrazumevaju da se pruži pomoć roditeljima. Od informacija da se pitaju da li imaju novčana sredstva. Ja sam zadovoljan time što mislim da jedna serija naših gostovanja na u emisijama i u ovom studiju i različitim studijima u Nišu i moj kolega u Beogradu je rezultovao time da je učešće države u pomoći, u smislu omogućavanja tuđe nege i pomoći, akcije interesorne komisije, pokriveno je 70% porodice, što, moram priznam, ranije su sigurno bile niže stope. Ni ovo nije dovoljno, naravno nije dovoljno. Znači, 30% roditelja i dece nema nikakvu pomoć. Tako da, ali moram da priznam da ovo bolje zvuči nego što je bilo to ranije godine. Jasno.
Srećani, evo vratit ću se na vašu rečenicu da ste vi krčili put drugoj deci i sigurno su se i drugi roditelji sa decom našli u toj situaciji. Ako se ne varam, udruženje roditelja dece sa autizmom postoji u Nišu ili sam nešto pogrešila, gledate me? Da, postoji. Jasno. To je, pretpostavljam, adresa gde se mogu obratiti za ovakve slučajeve. Dakle, neko je već prošao kroz ovu situaciju poput vas i može pomoći na taj način svojim iskustvom drugom. Pretpostavljam da se roditelji mogu obratiti udruženju. Pa za sad smo jedino mi roditelji upoznati sa tim problemima i upućeni smo jedni na druge. Tako da, to je jedna od adresa. Druga adresa su, kao i što znamo, društvene mreže gde na raznim forumima i raznim grupama, pogotovo na Facebooku, mi razmenjujemo naše iskustva. Između ostalog i snimak ove emisije će biti na jednoj od tih grupa, foruma na Facebooku gde će ljudi dobiti neke informacije. Tako za sad funkcionišemo. Problem je ono što smo rekli malo pre i doktor što kaže i ja što sam rekao malo pre da problem je u tome što trenutno ne postoje resursi, ne postoje nešto što bi država više učinila. U ovom momentu, lepo je rekao doktor, opet se pozivam na njega, ja se izvinjavam, da mi trebamo samo da prepišemo stvari koje postoje već na zapadu. Ne moramo mi, što bismo prostim rečnikom rekli, da izmišljamo toplu vodu. Ali dajte već jednom da prepišemo te stvari. Problem je što niko o tome za sad ne razmišlja. Koje su to stvari, ako je moguće, isteklo nam je vreme, ali evo na kraju, koje su osnovne, koje su prioritetne, šta bi vama olakšalo situaciju, nevezano naravno za upis o kome smo govorili, nego za sve roditelje i za, pretpostavljam, zajedničke probleme koje imaju? Najpre, specijalne institucije, ustanove gde bismo, pored bolnice, kliničkog centra, takozvani defektološki centri, takozvane radionice, razne kancelarije koje bi otvorila naša država za pomoć deci sa posebnim potrebama i uopšte osobama sa posebnim potrebama, sa invaliditetom, kojim god daje, i osposobljavanje prosvetnih radnika. U ovoj državi mi skoro da nemamo pedagoških asistenata, skoro da nemamo, zanemarljivi broj. Nemamo personalnih asistenata. Kada dete se upiše u neku školu... Nema logopeda i to znam. Prosto su nastavnici zbunjeni, uplašeni šta sada da rade. Nije da nemaju dobru volju, imaju dobru volju, ne znaju šta da rade sa njima. Stavljeni su, da kažem, ad hoc, evo, vam sada rešavajte vi problem, evo vam Krgurić krompir u rukama, a vi sad radite sa njim šta hoćete. Pa ne može tako. Mora strategija da postoji u svemu tomu. Jasno. Hvala vam na kraju na vremenu koji ste izdvojili za nas. Ja ću ponoviti da su nam iz školske uprave rekli da će opštinska upisna komisija povodom ovog slučaja tražiti od Republičke upisne komisije da se za sina Srđana Veselinovića organizuje upis u avgustu mesecu. Pratit ćemo vaš slučaj i nadamo se da će sve biti rešeno na radost pre svega dece. Hvala vam najlepše još jedno.